Dans la tradition bouddhiste, que l'on pratique l'écoute du Dharma, l'étude ou bien la méditation, on commence toujours en pensant que l'on prend refuge dans les trois joyaux à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, d'une part, et en développant d'autre part la motivation du grand véhicule, c'est-à-dire en pensant que nous voulons obtenir la libération, nous voulons réaliser la nature propre de l'esprit pour le bien de tous les êtres, pour pouvoir libérer tous les êtres. Donc c'est ce que nous venons de réciter et nous allons réfléchir quelques instants sur le sens de ceci. In the Buddhist tradition, when one is either listening to the teachings of the Dharma or contemplating on the meanings of teachings heard or practicing them, in all situations, previous to such should be preceded by taking refuge in the precious objects of the refuge, as the precious three jewels. At the same time, when one is involved in the hearing and contemplating and practicing the Dharma, that it should be preceded by the benevolent motivation of generating bodhicitta, that is, one is going to hear, contemplate, practice for the benefit of all beings without exception, for their complete liberation. Having thus recited the prayers of refuge in the generation of bodhicitta, we will spend short time meditating on the intent and the meaning of such. 다 정말 최년 백달라 이나야 되네. 샘지 군용 삼로단하나. 중학교 전함 때 되네 군용다 군주지 얼마 채술 되네 도에게 로다
tene sanga ge lo donga ge ngan de chadam ge tene chu nyem ge chol mo ko ju de na nam da mo bo song yo re ta te na ne ma zo zo da bi chi che ba ni na tene mo zo chu nyem be ka la sem ji ko mo du shi sum de mo do tene du shi sum de ka re sa na o tene rang la ne ben du shi tene chu teng gen ge lama ge vi shin ya la men ba ke ben du shi tene chu la men gen du shi tene chu lo jong chen ne nyam su len ba de tene me ne chu be ge che de ne da cha be ge che de lu chu be ge che de men den be ge du shi de dan do na du shi ji de den yo res tene kare sana ngazo rang la nebe dejes de rang tene korwa thoma me ba ne semje ne lo rang shin de mo ma shin ne le nyo mo be ki tene le da nyo mo ba de tene chwa de tene ne da be ba da le da nyo mo be ki chwe ki ne de shi be ki che do tene lama ge wi shin ne me ba de de ne tene chwe de 내가 녀몽도 추가 서비스 년보다 매달 되는 담비 추를 대인자 되는 추 효과 잡아다가 매 땜비 주시에 되는 주시 시 땜비 소송을 해야 되는 인도 대달 되는 주시 시 상. 다들 시바데 추 요청시 남선 바데 되나 매비인데 매슈 되는 매디야 세는 소선데 트레이지 Lorsque on écoute le Dharma, il y a une disposition intérieure particulière qu'il faut adopter. Il y a aussi certaines observances qui concernent notre activité physique ou l'activité de notre parole. Et tout ceci peut être envisagé de manière assez variée selon les niveaux d'enseignement où on se place, ou si on se place du point de vue des sutras ou du point de vue des tantras par exemple. Ceci dit, si l'on veut résumer cette approche, tout d'abord, si on veut résumer la disposition intérieure adéquate, on pourra la résumer sous 4 points. Ces 4 points, c'est d'abord se considérer soi-même comme un malade, considérer le maître comme un médecin, considérer le dharma comme un remède et considérer la pratique comme l'utilisation du remède. Pourquoi devons-nous nous considérer comme un malade? Parce que depuis des temps sans commencement, nous sommes dans le samsara, c'est-à-dire nous sommes sous le pouvoir de l'illusion, des facteurs perturbateurs et du karma. Le maître et le médecin, c'est celui qui va pouvoir nous prescrire le remède qui est le dharma. Et enfin, le 4e point, nous devons pratiquer ce dharma, nous devons prendre le remède pour pouvoir guérir. Donc, ce sont les 4 points principaux qui résument la disposition d'esprit avec laquelle on doit aborder le dharma. Regarding one's mental approach in listening and practicing the Dharma, as well as the physical or the verbal conduct or disposition, a great deal has been said or explained in the sutras and tantras. And all of that is being pointed out could be could fall into 4 key points,
elements. And as such, one's approach to the receiving and the practicing of the Dharma should be this way, considering or thinking of oneself as a patient, one who is afflicted with by whatever illness, and the teacher who, as the physician, an expert physician, and the Dharma as the treatment, the medication, and the application of the treatment as the practice. So in this way, oneself as a patient in the sense of the experiencing the various kinds of confusion and the conflicts of the cyclic existence. And in order to understand one's confusion and become liberated from such sufferings, relying on the guidance of a teacher of the Dharma, just as a patient would relate to a physician, and then relating to the Dharma as the treatment, as a patient relates to the medicine as the treatment, to become free of the confusion of mind, the Dharma. And having received the treatment, one must apply it so that one could experience freedom from the illness. In the same way, applying the instruction of the teachings so that one could become free from the limitations of sufferings and confusion. So such should be one's approach to the Dharma.
다시 되는 게 남아 계시는 테니 사실은 자주 삼바 탐지지 천년지 불과 찍도 많이 말씀 되는 대인들도 쉬쉬와 잡아는 쉬지 연대 랑게 유라 토바 잡아라 되는 소남지 소사 드바 장마 찍고요 대된도 되는 토말 양라 덤바 되는 랑게 르창마 바트네 차차르게 봐 네 르롱주다 뭐로상도 단지 셔바프르게 삼바다 토마메바는 사베 데립 단지 샤바프르바다 되네 산제다 장주 삼바가마 게리시냐는지 자바체나가 가레게 제수이랑바다 심젠남지 된데 쉬지 콜로고 소와다바다 니고 냥엘레 맨다바르 유런도 주고 소와다 다 양아 덤바티에 게베자와 디게 되네 심젠 탐지게 된데 랑게 센델라 담비 쉬기 연데 되는 토삼 공성 탐지 넘버다 바람기 줄라 뛰어 진짜로 소로 삼바데 관에 통할 때는 양아도 봐 삼바다 뭐래 Nous regardons le lama qui enseigne comme étant le représentant de l'activité pour le bien des êtres de tous les Bouddhas et de tous les Bodhisattvas. Et pour que puissent naître en nous toutes les qualités issues procédant du Dharma, il nous faut tout d'abord nous purifier et accumuler du mérite. Et pour nous purifier et accumuler du mérite, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle la prière à 7 branches. Et cette branche étant tout d'abord de rendre hommage par le corps, la parole et l'esprit. La seconde, de présenter en offrande tous nos biens et tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'univers. La troisième étant de regretter tous les actes négatifs que nous avons pu accomplir à toute nos vies passées. La quatrième, de nous réjouir de tous les actes positifs, de tous les mérites accumulés par tous les bodhisattvas et tous les êtres saints. La cinquième, c'est de présenter la requête pour que soit enseigné le Dharma. La sixième, c'est de demander que les maîtres demeurent longtemps en ce monde pour enseigner. Et la septième, c'est de demander La septième, c'est la dédicace qui ici doit être que nous souhaitons que pour le bien de tous les êtres, nous puissions en cette vie même, chacun d'entre nous, nous puissions recevoir le Dharma authentique, le pratiquer et en obtenir le fruit. Donc nous pensons à ces 7 branches au seuil de l'enseignement. Now, in order for one's learning and the practice of the Dharma to be effective, one should have this mental approach that the master from whom one is receiving the teaching to one is the very embodiment of the enlightened activities of all the Buddhas and Bodhisattvas. Thus, the qualities of the enlightened activities of all the Buddhas and Bodhisattvas coming through to one from the very being of the teacher. At the same time, in order for one's learning and the practice of the Dharma to be effective, that all such involvement should be preceded by the activities connected with purification of defilements and accumulation of merit. And in that regard, one should
engage in making the sevenfold offerings for purification and accumulation of merit. As such, one should therefore generate the attitude, one's body, among the sevenfold offerings, the first one being one's body emanating in manifolds or great many in numbers, all of these great many bodies one, expressing homage and offering prostrations to the Buddhas and Bodhisattvas everywhere. Secondly, with all these innumerable emanation bodies oneself, making offerings to all the Buddhas and Bodhisattvas, all worthy objects of offerings, actual and imagined. And thirdly, in the presence of the Buddhas and Bodhisattvas, having a genuine attitude of the repentance of all one's negative actions of the past. And the fourth being rejoicing, having a genuine attitude of rejoicing in the virtuous and wholesome actions of Buddhas and Bodhisattvas and that of ordinary beings. And the fifth one, requesting the Buddhas and Bodhisattvas, enlightened ones, not to pass away or enter into parinirvana, but to remain with beings. And the sixth one is requesting the Buddhas and Bodhisattvas to turn the will of the teachings, rather the fifth one is to turn the will of the teachings, and the sixth one not to pass away. And the seventh one, whatever virtue or merit is accumulated from making the six offerings, this virtue one dedicates so that for the benefit of sentient beings, that once studying, contemplating and the practicing of the Dharma becomes fulfilling and free of faults. And so in this way contemplate on making the sevenfold offerings.
제수 되네 rangi 류당 롱주 예외 자와 되네 잠불는 디 준비 진행이 하면 아 너주기 고바다 표준 초바 가리 여바다 단계는 만족의 상로당 장면과 준에 되네 남아 계획신이나 추출이 연주 난자포와 대제수 되네 추지 고고 소화다가 Yes, 다른 가서 되게 네. 가서 좋아 트리트 정말 많이 안 됐습니다. Puis nous pensons que sont rassemblés dans un mandala d'une part notre corps, tous nos biens, d'autre part tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'univers et que nous offrons ce mandala qui donne l'enseignement. Nous pensons ensuite que nous lui adressons une requête pour que cet enseignement soit donné. Donc en pensant ainsi, nous récitons maintenant les vers qui incluent toutes ces choses. In receiving the teachings, one should have the attitude of making offerings of one's body, speech and mind, all one's possessions, and whatever virtue one has accumulated, and therefore actual as well as imagined worthy objects of offerings in the form of a vast offering of mandala as a symbol of the request for the teachings, and at the same time one should have the sincere attitude of requesting the teacher of the Dharma to turn the wheel of the precious teaching or to instruct one into the Dharma. So while we say the words for the mandala offerings as well as requesting for the teachings, you will generate the motivation, attitude accordingly.
Kagyü Rinpoche, Kagyü Rinpoche, Trichinmoye Bokar, Gyewama, Chewama, Luma, Karma, Metoma, Dupema, Masama, Dechama, Nima, Dawa, Rinpoche, Lusa, Nampara Jave, Janse, Usulalami, Kajo, Bunson, Soba, Masawa, Meva, Ranjan, Jasu, Tuji, Tane, Deva, Mambara, Kripa, Dinye, Pate, Lama, Tampi, Jabru, Tampi, Chusamu, Juli, Yendo, Kawara, Jevo, Toje, Dove, Tondo, Shesu, Jene, Jinje, Lado, Zoji, Pecho, Joshi, Mendo, Tapera, Nishe, Ninde, Jambasi, Sanje, Shendo, Mete, Provai, Droga, Namla, Jemla, Jebla, Joy, Jojo, Tezo, Jovaye, Sanje, Chanju, Senpai, Lama, Kurje, Loben, Zonye, Lazo, Kontanje, Tezo, Seje, Mane, Nije, Nera, Teba, Nije, Jewa, Trajana, Jewa, Bondan, Tonjo, Jemera, Jedo, Jemera, Menu, Kuma, Kuma, Kuto, Jezego, Jezo, Jene, Jimye, Lato, Oi, Men, Dala, Kunja, Men, Vasama, Dasa, Samaya, Oi, Nije, Mera, Sampo, Tempe, Chancho, Lama, Pate, Menjo, Tezo, Deje, Kompa, Lola, Sima, Mendo, Jewa, Mene, Namba, Nyambe, Rono, Dora, Jo, Tagi, Give, Lena, Detagi, Jide, Dede, Nyodoza, Dola, Benjire, Sana, Dede, Simje, Doma, Mambu, Zele, Roy, Chaza, Wada, Jeje, Java, Jezo, Yaram, Kweshe, Zova, Yekewa, Chose, Tagi, Jezo, Amje, Zobe, Chanje, Jewo, Simje, Namje, Samba, Tango, Ye, Cheta, Cheta, War, Jejo, Demo, Deva, Cheye, Kolo, Kodo. Dendra tabla ke bara jinje la de so endre te tan dan den bara jinje la de so lama dan gonjo rembo je namba sumje da dan sumje tam lo chu sun ro bara jinje la de so che lam den ro bara jinje la de so lan chu ba sa bara jinje la de so chu ba yi je so cha bara jinje la de so to be da je ro bara jinje la de Tuji Jinju, Membara Jinja Lab de Zo, Dendra Tala Gabara Jinja Lab de Zo, Jose, Tandan, Jinja Lab de Zo, Lamadan Kunjo Rinpoche, Namba Sunja, Tadan Sunja, Tanje, Lochu Sun Rovara Jinja Lab de Zo, Lam Den Rovara Jinja Lab de Zo, Lam Chuba Zavara Jinja Lab de Zo, Chuba Ichi Zo, Chavara Jinja Lab de Zo, Tobe Taji, Chavara Jinja Lab de Zo, Tuji Jinju, Dendra Tabla Gebara Jinja Lab de Zo, Ndrze, Tandan Dambara Jinja Lab de Zo.
다시 당경한서 다다 잠블링 뒤에 나와 잠블링 뒤에 나와 슐루라 이제게 대바 마지겐다 근데 슐루라 이제게 대바 정경게다 버리더라고지 니요래 완전히 슐루라 이제게 대바 정경게 나네 짱 근데 저 단계지 따와 대승라면 먹지 요래대 얘나양 뒤에 나는 쪼르라고 돼 되는지 릭니라고지 간레레사나 되는지 교황 아마다 치마 문제봐 지다 되는 교황 아마다 치마데 켈렘바 되봐 되네 되네 제 신의진지대 나주지 심제 누준지라 탐제 되네 제 너도 꼬바보 안 제바보 되네 건조라서 받는데 되바지다 야 되네 제 신의진지대 나주지 심제들아 탐제 누주 제바보 꼬바보 되바 민데바 소데 랑게 레레 중앙이야 되게 되네 니 출루구나 Les hommes peuvent se répartir d'un certain point de vue en deux grandes catégories. Il y a la catégorie de ceux qui ne souscrivent à aucune tradition d'ordre spirituel, et d'autre part la catégorie de ceux qui souscrivent à une tradition spirituelle. À l'intérieur même de cette deuxième catégorie, on peut encore opérer une division en deux grandes catégories du point de vue des théories sous-jacentes. Il y a bien sûr de nombreux points de vue d'ordre spirituel, mais si on veut faire une division très large, on pourra dire que d'une part, il y a les traditions qui admettent une multiplicité d'existences pour les individus, donc des vies passées et des vies futures, et d'autres traditions qui pensent qu'il n'y a sur cette terre qu'une seule existence. Une autre caractéristique de cette seconde catégorie, ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule existence, c'est qu'en général, ils considèrent aussi que le monde, c'est aussi bien l'univers que les êtres, sont la création d'un Dieu extérieur. Par contre, pour la première catégorie, ils pensent que le monde et les êtres ne sont pas la création d'une puissance extérieure, mais qu'ils sont le résultat du karma des individus. Generally in the world, we may put people in two different classes. Those who associate themselves with some form of spiritual or religious beliefs, faith, and those who do not associate themselves with any form of religious beliefs or faith at all. So there's these two classifications. Among those who associate themselves with some form of religious or spiritual beliefs, while there are all kinds of differences in the manners and beliefs and so forth, as far as their spiritual associations go, yet largely speaking, those who associate with some form of spiritual beliefs
also maybe can be classified into two groups. Very generally or roughly speaking, there is one class who do not believe in the idea of rebirth or reincarnation, future lives, and also at the same time believe, be it outer material world, inner sentient beings within the world, are created, are the product of some kind of creator, created by some superior, supreme being, and so therefore the appearance of the world and beings is a result of creation. Whereas on the other hand, the other large class of people have this belief that there is rebirth, reincarnation, and the way the world has become manifest and sentient beings within it is a result of their own particular karma, or created by personal karmas of beings. 사실로 대 너가 대니 장한테는 토마르 쏘라고 대 되네 수수께 싸와 된도에 대 콩대 근데 토메게 주로 수수께 덤바보 덤바티게 되네 싸와 대 쏘텔라 되네 진네 되네 저 덤바티게 롱다 되네 리바다 빼다 된게 주제기 고네 되네 수수께 따와 주로 뒤에 주타대 되신 요래 어때 인도 되는 말한서 남바 산지 베게 되는 돈바 좀된 대지 되는 따와 되바텔라 되는 가르잖아 심지어 탐지 코르와 토마 매반네 그나 깨와 르 다음에 봐지 깨와다 시와 존나야 심지어랑 신기 준대 되네 처음에 봐 어때네 깨왕 아마다 참아 여봐 되는 다다야 다다다 마음발아야 대나 신지게 되네 계획이 준 전적 되네 깨왕 아마다 참아 생각해 여봐지 내가다 어때네 다다 말아서 너진지 되네 주지 심전에 대화에 동화에 더 참아 되네 저 제바보 행게 제바다 깨는 되네 중앙마인 봐 또 소소게 되네 레 되네 다다 대도 가리인 바테 대왕 엄마라 소소게 레 상보당 햄발라 되네 뒤긴 저걸 되네 중앙마인 봐 이체바라 마음발라 소소 되네 대화다 동화 가리용데 다다 또 소소게 레 상보당 멤버 가리치 대라라데라 대마도 되네 현다 되네 지금 제바방 고고고 현다 너바메아 되네 또들랑 레 되네 예시 제바 된데기 되네 넘버 상지 비마라도 또 좀 되게 따와 디 추론 제베 쪽에 다 너바데 된데지 보고 네 À l'intérieur d'une tradition spirituelle, les points de vue que l'on adopte, les points de vue théoriques que l'on suit, sont ceux qui ont été énoncés au départ par le fondateur de cette tradition, quel qu'il soit. On s'efforce de suivre ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué et l'exemple qu'il a donné. Donc pour nous, les bouddhistes, le fondateur de notre tradition, c'est le Bouddha Shakyamuni. Donc quels sont les fondements théoriques de ce qu'a exposé le Bouddha Shakyamuni? Donc, en premier lieu,
D'une part, la nature de notre esprit est considérée comme n'étant pas soumise à la mort et à la naissance, mais néanmoins, tant que nous n'avons pas réalisé cette nature de notre esprit, nous sommes soumis à une multiplicité d'existences, à la mort et à la réincarnation. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette idée qu'il n'y a pas une seule vie, mais de nombreuses existences, et un nombre infini d'existences pour nous depuis des temps sans commencement. En second lieu, selon le Bouddha, c'est le contenu de ces existences, ce qui nous arrive, le monde qui nous entoure et notre propre existence individuelle, les souffrances ou les bonheurs que nous rencontrons au cours de ces existences, ne sont pas dus à la création d'un être supérieur, mais ils sont le résultat de notre karma passé, des actes positifs ou négatifs que nous avons accomplis dans nos vies passées. Quant à nos vies à venir, elles sont aussi conditionnées par les activités, les actes de cette vie présente, positifs ou négatifs, qui feront que nous connaîtrons le bonheur ou la souffrance dans nos vies à venir. Donc en résumé, notre destin n'est pas dû à la volonté d'un être supérieur, mais il est dû à notre propre karma. The religious beliefs, the spiritual beliefs of the different spiritual traditions that exist in the world, mainly people follow the spiritual beliefs that is set out by the founder of whatever spiritual tradition. The particular founder of a spiritual tradition has laid out certain points of view in connection with that spiritual tradition, laid out certain examples, and certain set of references to follow. So mainly people go by the beliefs that had been set out by the founder of the spiritual tradition. As such, in the case of Buddhists, we basically follow the view of the Buddha, the example that had been set out by the Buddha. In accordance with the view and the example, the teachings that have been set out by the Buddha is from beginningless times until now, while there has been the relative happenings of births and death, yet the mental continent is unchanging, the continuity of the mind unchanging. And as far as people's experiences is concerned, as far as the world and personal experience is the very result of the positive karma and negative karma accumulated by individuals, and not as a result of some external being's creation. So that beings are responsible for their own creations. And so virtuous actions resulting into whatever experiences of happiness and well-being, non-virtuous activities resulting into whatever experiences of suffering and confusion. As such, within this lifetime, whatever in the way of goodness and well-being that we are experiencing,
as individuals is definitely the result of previous virtuous actions or good karma. And whatever sufferings and negativities that we're experiencing within this lifetime is the result of previous unwholesome actions. And the same thing holds true as far as future birth, and the quality of future births in terms of wholesome experiences or unwholesome experiences is determined by our present actions, be they virtuous or non-virtuous. And so in this way, those who follow the teachings of the Buddha, this is basically the Buddha's point of view. Les bouddhistes, donc, pour leur part, souscrivent à cette idée de la loi du karma qui régit la succession de nos existences. Pourquoi trouve-t-on cette croyance chez les bouddhistes? Il y a une première chose, c'est parce qu'elle a été énoncée par le Bouddha et que, d'une manière générale, nous considérons que la parole du Bouddha est sans erreur. Donc, pour cette première raison, nous adhérons à l'idée de la loi du karma. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous y adhérons aussi parce que, par notre propre intelligence, par notre propre faculté de raisonnement, nous pouvons approcher cette idée de loi du karma. En elle-même, la loi du karma est quelque chose d'extrêmement subtil et d'extrêmement profond, et nous ne pouvons certainement pas en saisir toutes les implications. Mais si nous y réfléchissons, nous trouverons un assez grand nombre d'arguments pour considérer que cette loi du karma et que la multiplicité des existences est vraie. Et par contre, nous trouverons sans doute peu d'arguments pour démontrer le contraire.
Ceci, c'est une seconde raison. Et une troisième raison qui est d'ordre pratique, c'est que on s'aperçoit que dans les civilisations où on rencontre cette idée de loi du karma, c'est-à-dire que nos actes ont des conséquences, eh bien en même temps, on trouve chez les gens plus de paix, plus de bonheur, ils font davantage attention à ce qu'ils font, alors que dans des civilisations où il n'y a pas du tout cette idée de loi du karma, on fait beaucoup moins attention aux actes positifs ou négatifs et on est beaucoup plus enclin à faire des choses nuisibles. Donc on a trois raisons pour adhérer à cette idée de loi du karma. D'une part, c'est la parole du Bouddha. D'autre part, on va trouver davantage d'arguments en sa faveur que d'arguments qui la contrediraient. Et en troisième lieu, d'un simple point de vue pragmatique, c'est plus bénéfique d'adhérer à cette idée. In the Buddhist tradition, we believe in the concept of karma, truth of cause and effect, and reincarnation. The notion of the concept of karma and reincarnation is not easy to understand because of its unobviousness or because of its subtleties. That so much of it is sort of hidden from being very obvious to us. And our approach, therefore, in believing in the concept of karma and reincarnation is firstly, we rely on as Buddhists, we rely on the truth of the teachings of the Buddha. The Buddha has pointed out in the teaching the existence of karma, the existence of rebirth. So, as followers of the teachings of the Buddha, we believe in the possibilities of such realities. So therefore, believing by the power of faith. But we do not go just by faith alone. We make other approaches. Through our studying the teachings of the Buddha and through using our mind, then we begin to probe into the truth of cause and effect, karma, and the truth of reincarnation. And when we study and look into the possibilities, it becomes clearer and clearer. There is more possibility that there is reincarnation, that there is future birth, and less possibility of the opposite. At the same time, when we look into the truth of karma, of cause and effect, in the world, that common sense of our mind also tells us that the world operates from the point of view of cause resulting into a certain effect. There is a cause and effect taking place. And at the same time, that it is also more beneficial and healthier to believe in the truth of cause and effect. And the way the world is operating, if there is a situation where people believe in the truth of cause and effect and accordingly take responsibilities for the truth of cause and effect, there is a possibility of greater benefit, greater harmony. On the other hand, if people do not consider the truth of cause and effect, or rather don't believe in it, that this would result into more harm and more disturbance in the world. So both from the point of benefit and harm, as well as from the point of view of the actual truth of what really
is taking place or not, then there seems to be more truth in believing in cause and effect, or karma, than believing the opposite. Tene dad jindu tatana nuchu de koba bom cheba bo yin ji gi cheba yi na tene nganzo ji simjen la khaje la dewa dang khaje la dungwa yong ba de ya tene ji cheba bo ge changma la kase chadang chebar chambo se ba da changma la nyombo dang nyom ro na ba da inje ba da ya ingres 가르 사나 되니 제바 보게 되니 제 심정 가게 동해여 봤대 심정 호랑게 저바 레야고 맞아 발을 때네 되니 제바 보고 먼저 통 많이 해야 되네 돈 제바 맞아 발을 때네 누구 중화를 사나야 대한 되니 교회요 그래서 가르 사나 심정 제 논주단 저바 침례데 코 라가마이 봐 말이스 코라 되니 몽바레스 말이 봐뭐 근데 인도 되니 코 말이 뭔가 나와 매바지게 레 도보 저바 도보 잡아라 때네 건조 많이 내 되는 지 동아다 된데 정말이나 되는 건조라 인제 매비 겨 잡아보다 인제 매비 겨다 참마 많이 봐 가시라 야고 가시라 누구예요 겨제 되네 제 강사 수중원에 내가 터야라 장스자는 내가 그래서는 뒤다들 건조를 하고 싶고 봐. 건조 이 가르는 사람도 스스로 내가 가야 내가. 된대게 되네. 겨. 그래서 Si on considère que l'univers et les êtres, que le destin des êtres et la création d'un être supérieur, cela pose un certain nombre de problèmes. D'abord, on va penser que cet être supérieur manque d'équanimité, puisque en créant le destin des êtres, à certains il donne un destin heureux et à d'autres il donne un destin douloureux, un destin de souffrance. Donc on ne voit pas pourquoi il y a cette disparité dans la vie des individus. Puis on peut penser aussi qu'il y a même un manque d'amour ou un manque de compassion de cet être supérieur, puisque en fait, dans la croyance d'un être supérieur créateur, on croit aussi que c'est lui qui distribue des châtiments et des récompenses. Donc on va dire... les êtres, par exemple, qui ont une mauvaise conduite vont subir un châtiment, mais on peut dire que ce châtiment n'est peut-être pas très juste, parce que finalement, s'ils ont une conduite mauvaise, c'est en raison de leur ignorance, et cette ignorance elle-même vient de la manière dont ils ont été créés, donc ils ne peuvent pas faire autrement, et ils reçoivent un châtiment qu'ils n'ont pas vraiment mérité. Un autre problème qui se pose, c'est que l'individu n'a aucune chance, aucune liberté d'obtenir un quelconque bonheur par soi-même, puisque tout dépend de celui qui l'a créé, et donc l'obtention de son bonheur ne peut dépendre aussi que des prières qu'il adresse à ce Dieu créateur et de la réponse qu'il peut en obtenir. Donc ce sont certains des inconvénients de la croyance en un être supérieur créateur. If one were to believe that everything is created as a result of the creation of some supreme being or some divine being, then there seems to be some very obvious problems, because if everything, outer material world, inner beings, are created by some powerful
all-powerful being, then there is so much disparity and imbalance in terms of some so far well off and others the opposite. And so the all-powerfulness of the Creator is questionable. And then, if it is said that those who are experiencing their sufferings or whatever difficulties, if this is to be thought of as some form of punishment by the all-powerful Creator, then this all-powerful Creator, who is attributed with the qualities of all-powerfulness and compassion, there seems to be no compassion. There seems to be rather attachment to create some better and aversion to create some much worse off. Because the beings who are subject to whatever limitations and create whatever unwholesomeness do not have choice. They do not have any power. They are just simply created. They do not have a power. And to punish the powerless would be a sign of lack of compassion on the part of the one who is creating or has created them. So from that point of view, that it doesn't seem to hold also much of truth. At the same time, then individuals themselves obviously fall into a situation of complete helplessness. Since they are totally dependent on somebody's creation, there's nothing that they can do. They have the capabilities to do their own. So they have to constantly wait at the mercy of somebody to make it better for them. 다 노주게 대화다 동안데 탐제 제바보제 마임바 람게 레레 중화임바 이시 제나 되바시나 될라테네 고바다 연대 가리도사나 테네지 대화다 동안 가리야나 수수 동안 총라야 대 시한다 수직라 테네 라말레바 수수게 테나 제왕마마다 인레라 레네 마사베게 되고임바 이체나 테네 다 마음발라 섭섭지게 잔시요레스 되네 현다 수직라 그 마정바레스는 라레요 마레스 마랑 너들 마랑 좀 마하거나 되네 마음발라 섭섭지게 거갑지 되네 양지라 되네 오네 되네 타바다 시와생게데 시엘라 말레바 소소랑게 되네 드나 드트에 여비기 되네 로이 뽑아 네바 로도 이제 된대게 되는 거 봐. 도시 대단 드라이브게 다 저당게 지 준세 망고저 삼로 땅나 되는 지 마마산지 베기 교왕남세다 렌제다 된소게 남샤 된소라 되는 지 내로 타도의 신도 차와래 말아서 사바래 된소를 얘기들네 나 저와다 야 처음에서 나서 용그레스 예나야 되는 지 교연다 연대 니게 나는 만용 삼로 땅나이나 되네 연대 비초다 되네 너가 태라 연대 비초다 저와다 연대 된소 마마 용그레 이제 되는 지 하레스 Donc, du point de vue bouddhiste, on ne pense pas que l'univers, nous-mêmes, soyons la création d'un être supérieur extérieur, mais nous pensons qu'ils sont le résultat de notre karma, du karma de nos vies passées.
Et cette idée n'est pas sans influencer notre conduite par rapport à ce qui nous arrive. Par exemple, si nous rencontrons des difficultés dans cette vie, des souffrances dans cette vie, nous n'allons pas les imputer à quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas dire c'est la faute de celui qui m'a créé, mais nous comprenons que ces souffrances, elles sont le résultat de nos propres actes négatifs dans nos vies passées, donc nous n'avons personne d'autre à blâmer que nous-mêmes. Et surtout, nous comprenons que si nous ne voulons pas que ça recommence, nous avons une chance de l'éviter en faisant désormais attention à nos actes et en évitant les actes négatifs. Par ailleurs, en comprenant aussi que notre bonheur définitif, c'est-à-dire la libération, ne dépend pas non plus de quelqu'un d'autre, mais qu'elle dépend de nos propres efforts et que par nos propres efforts, il est possible de l'atteindre, cela donne un certain enthousiasme et une certaine force intérieure, puisque, là encore, nous ne dépendons pas de quelqu'un d'autre, mais c'est nous-mêmes qui allons accomplir les choses. Donc ce sont non pas des arguments logiques en faveur de la loi du karma, mais des choses qui nous montrent au moins ses bienfaits. Parce que si on examine la loi du karma, les notions du passé, du futur, selon des arguments logiques, étant donné que ce sont des choses très très subtiles et très profondes, il y a peut-être des arguments que l'on peut plus ou moins prouver, mais d'autres devant lesquels on resterait sans réponse. Mais si par contre on examine les bienfaits de l'adhésion à cette idée de loi du karma, là on est sûr que ces bienfaits sont grands et d'une manière générale, il y a plus de logique et plus de bienfaits à croire à la loi du karma. Going by the Buddhist point of view, Buddhists take the position of believing in the truth of cause and effect, karma, that is, be it outer world or inner beings, is a result of beings' karma, and not as a result of the activities of some external creator. Taking that Buddhist belief of believing in the truth of karma, firstly gives one if one is, for instance, going through sufferings, difficulties right now, in this lifetime, one begins to have this understanding that is, one is responsible for this experience of suffering, this experience of difficulties that has been itself created, and that one doesn't have really anybody to put it on, to blame for it. And at the same time, since one recognizes this experience of sufferings and difficulties as a result of one's previous karma, one has now, within this lifetime, with that understanding, the chance, the opportunity, or the responsibility to be more careful and make it better for next time, since it is nobody else is doing or to be blamed to, so one must make due sort of necessary changes to make it better for the future. So there is this one important element. And then along with that, if one understands or appreciates, because of the truth of cause and effect, that one is responsible for the qualities of one's future, be it positive, negative, obviously it could give one much more confidence that one has an important sort of say in this situation. One can make a difference.
So therefore, this could be a reason for developing confidence to be able to make an important difference in the future qualities of one's life. So there are these important elements to consider. If we go further into the truth of cause and effect and the rebirth, yes, the subject is definitely profound and subtle. We might be able to ask many questions and have many questions answered at the same time, that we are not able to answer many questions, and many questions remain unanswered. Whatever may be the situation, weighing the pros and cons at least should give us the sense that it is more in our favor to appreciate the truth of cause and effect and rebirth, and more favorable than to choose otherwise.
먼저 다른 단계 말아서 인간에게 3대령과 또 먼저 무슨 가르치고 있잖아. 즉 양내나 곰대 쪽으로 말해. 나도 되는 단계 나상계의 취지에 즉 퇴삼계 취지는 좀 야참봉한도 희애를 말했어. 근데 다 다른 아주 뒤로좀 네 만화도 코스 뒤에 주저는 가르쳐나 또 이제 냠네. 어때는 곰 즉 차전기 곰자에 얘기 곰. 대시에 대양되는 즉 곰지 내주가 저당 즉 가지 있나야 뉴뉴 되네. 먼저 쪽으로 좀 요래. 가르쳐나 먼저 뒤져만 보여 말에 되는 사발동 먼저 여기 프랑스 인지 썸나 가고 요래 근데 인도 가서 근데 제 시베 갈라 조제 제 검지해 얘가 조제다 대양 되는 색 강한 유용 아 뒤뒤 보통 시계 요새 가르쳐나다 배제 많지하지 먼저 남바 인바를 했더니 제 영화 아마 남바 보면 되는 가지고 뭐 mambo sanjibe chugi tsega tenzo mambo konyo tonyo yores tende yinko nga te sheba ki tende drishe tende chego mares o tende yinko tende nga zo tende gom dayang tende che se nyong che tenda ta gom daya khona zo dan nga to shi yos o tende da yena yang tende da che yang des 즉 넘버 상제백이 최대 지역이 권한 게 이제 des 내 전부 가시지 당시에 대해 전부도 된데 인도 대라 시 개천부 대라 가르사나 되는 말아서 당하셔게 시주기지 다 넘버 상제백이 따와 되는 기왕만 제다 렌제다 된주권 이제 산돌들과 당하셔게 가지고 뭐 당신 제발에 되는 다 다다 가르사나 지단계 넘버 300이 추기 되는지 남샤 인보라고 돼. 고학 경원에 간대 임바지 못을지 되는 다시. Pendant ces 15 jours, la raison d'être de ce séminaire, c'est de nous consacrer à la pratique et à la méditation. Donc nous étudierons principalement la pratique et la méditation et nous n'avons pas le temps, et ce n'est pas non plus la vocation du séminaire, d'aborder de manière très détaillée tous les points de vue théoriques du bouddhisme. Non seulement l'enseignement sera consacré à la méditation, mais en plus l'enseignement lui-même sera relativement concis. Que j'ai dit, nous essaierons de ne pas utiliser trop de mots. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous n'avons pas trop de temps, et en plus, les mots prennent ici beaucoup de temps, parce qu'ils sont d'abord exprimés en tibétain, après en français, après en anglais, donc ça prend beaucoup de temps. Ceci dit, même si l'enseignement sera consacré principalement à la méditation, j'ai dit, je pense qu'il est néanmoins nécessaire de voir quelques points fondamentaux du bouddhisme
Nous avons commencé ce matin en voyant de manière très brève cette notion de karma, de vie passée, de vie future, etc. Et nous allons continuer maintenant où Rinpoche souhaiterait souligner quelques points importants du bouddhisme. The primary focus of our seminar here is a more practical one in that the primary focus is on the understanding and practice of meditation. So we are not going on a broad theoretical aspect in terms of explaining about the various aspects of the Buddhist teachings and the philosophies and so forth. So our focus is on beyond the practice of meditation. Even in the case of the meditation practice also, Rinpoche is considering using as few words as possible to point out the essential points and the meaning. One is because we have generally short time together, and the other is also having to go through 3 languages, Tibetan, French and English, and makes our time together shorter. So, and also to try to make simple yet sort of profound effect on our understanding. So Rinpoche is considering sort of choosing the words well and presenting the essential elements. And he has the feeling that most of you will appreciate it, understand it, having been exposed to Buddhist teachings for a number of years and exposed to various different teachers, so having a bit sort of foundational understanding of the Buddhist teachings, you should be able to appreciate it. So our focus is going to be this way. Nevertheless, certain fundamental general points of the Buddhist teaching needs to be pointed out and should be understood, as Rinpoche has done this morning. In connection with the concept of rebirth and karma, how that is relevant, and the limitations of having views otherwise. And so, following in that line, Rinpoche right now also wants to provide you with a very essential outline of the Buddhist body of the Buddhist teachings as a framework for our primary focus of meditation practice. 다 대라 남베게 되네 튜바숨 도다가 가리에나야 상마게 지잡게 되네 지에게 고아라와데 가르잖아 개시쇼적이 숨이 어때 가르잖아 예당 람당 제베 네 내가 숨 tené tela shi sana 가르쳐요 sana tené 먼저 다다 코르벤 약갑게 나와다 내주 이제 탐제라 시네로스 tené 람 sana 가르쳐요 sana tené 남바 산제베게 쉬지고 통마를 tené konjo sumba, kyab sumruwe dombane, sonne, tere,
lam nyam su lang salam sada lam rimbar drone tardu tene sanje ji komba matok ji patela lam mis tene jewe sana tene sanje ji komba tot sanne tene sanje ji kodang 이些당原点了说的那个得了呢这个是他做着的那个顺利方能下去 Donc, que l'on se place du point de vue des trois véhicules, que ce soit du point de vue des sutras ou des tantras, une chose fondamentale qu'il faut comprendre dans l'enseignement du Bouddha, ce sont les trois étapes qu'on appelle la base, le chemin et le résultat. Donc la base, autrement dit le point de départ, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons, les apparences du samsara, le fonctionnement de notre esprit dans le samsara. Le chemin, c'est la pratique du Dharma qui nous fait progresser à partir de cette base, qui nous fait parcourir les différents niveaux de réalisation, ce qu'on appelle les terres et les chemins de réalisation, ceci jusqu'à l'état de Bouddha. Et le résultat, c'est l'état de Bouddha lui-même, là où se révèlent les corps de Bouddha, les sagesses, les qualités, les champs purs. Donc, cette présentation en base, chemin et résultat englobe en fait toute l'approche du bouddhisme. The Buddhist teaching, whether it's presented from the point of view of the three vehicles of the three yanas, or from the point of view of the vast body of sutra and tantra teachings, essentially all of the teachings can be placed into three stages or three phases. The phase of the stage of the ground, path, and fruition. Ground in the sense of the world as it is existing. The ground is samsara as it is existing. And the path is from the moment that one has entered the Buddhist path of taking refuge in the three jewels, from that moment onward until the experience of Buddhahood, complete enlightenment, that whole phase or stage is referred to as path. And having established into the state of perfect Buddhahood, then with bodies of emanation and with the perfect wisdom manifesting all kinds of enlightened activities or Buddha activities is the result. And so in this way, falling into the three phases or stages of ground, path, and fruition. Tate tambo tene ye sejude kare sana ta manzo tata khorwe semjen tamje ki nawa dela ene chi ki yur so da tre ro la so be yur da namge zimbe ki sem tene dewa da dongar la so be ki da kunzo jiden di nawa shar deba manaso tata
콜벳 내가블라 유데베기 나완데라 되네 군조 되면 되네 다 대다블게 다다 나완데 양 되네 뭐네 코랑 나완데 뭐라 지den기 뭐라 되네 빼나 칼라 세나 저거 자트바 되네 칼라 마제나 저거 또바 루지 내지요나 디냐몰라 맨데나 내레 저와 되네 주지라 때네 사변다블라 때는 제부 가리이나한테 소소 만어바 총화도 뛰어와 된대기 군속 땡저게 나왔는데 탐제 나왔는데 탐제 땡저 로아메가 임바 이체나 되네 되라 군속이 담바 담바세 그렇게 가르잖아 땡저게 나왔는데 코란 군속게 뭐라 로아메가 텔라 이체나 군속이 담바. Si nous reprenons le premier point, donc la base ce sont les apparences telles qu'elles se présentent, composées des différents objets des sens, les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, etc. Et composées aussi de l'esprit qui saisit, qui perçoit ces apparences. Ces apparences ont un lien entre elles, il y a une interconnexion entre ces apparences, ce monde des phénomènes. Cette interconnexion, on peut la voir dans des phénomènes extrêmement simples. Par exemple, si nous avons faim, nous mangeons et notre faim est satisfaite. Si nous ne mangeons pas, notre faim reste insatisfaite et nous en éprouvons un plaisir. Donc les aliments sont capables de satisfaire notre faim, c'est la connexion entre les aliments et notre propre corps. Il y a encore, lorsque nous sommes malades, il y a certains éléments qui constituent les médicaments et qui peuvent agir sur notre maladie. Il y a encore une connexion entre le médicament et notre corps. On dit que de la sorte, la totalité de la manifestation, y compris la naissance, la mort, est régie par cette loi d'interconnexion qui fait qu'il y a des causes et des conséquences entre les différentes choses. Cette manifestation, on l'appelle une manifestation relative. Et du fait qu'il y a une action infaillible qui régit, une loi infaillible qui régit l'interconnexion entre les différents éléments de cette manifestation, on dit qu'il y a une vérité relative. Et le mot vérité, lorsqu'il s'applique au monde de la manifestation, fait référence à ce fait que dans la manifestation, les choses ne se produisent pas au hasard, mais elles se produisent en raison de l'interconnexion qui les relie. Donc on dit qu'il y a une vérité relative, ça veut dire que cette vérité, pour nous c'est une vérité si on admet qu'il y a cette interconnexion. By ground or basis, meaning the world of appearance, the samsaric world of appearance as we perceive them, as we experience them. And with the world of appearance that we experience or we see with our eyes, and then as well as the emotions of mind that we experience, be it of pain or joy, whatever emotions we're experiencing. Just as the appearance of world is happening, this is referred to as the ground. And this ground has the characteristics or the elements of
For instance, if on an empty stomach there is the experience of truth of hunger, and then upon taking food there is the experience of being full or a plate. And in the case of illness, when a treatment is taken, treatment has effect, the truth of effect of the treatment. A certain seed, when sown, produces some kind of fruit, and there is the truth of seed resulting into some kind of fruit. So this is the way the world is manifesting, the world of appearance. The world of appearance is manifesting. This is the way the world of appearance is experienced by us. Understanding this particular way the world is operating and believing in the cause and effect that is taking place, if we believe in this, then that is referred to as understanding of the relative truth, truth that is happening relatively. 다 concept ke nawande concept ke tada tender loa me be ke nawande nawade najem nawa khorang ke ranshin ke ngo nelo de tene khare sana nelo de tongba ni re o tene de tongba ni de la tene tendam o tene concept ke nawande ranshin nelo tongba ni de yembarang ngazu hakko wa tela hakko ne tela yiche ba tela tendam je damba. Maintenant, ce monde des apparences, quelle est sa nature essentielle, quel est son mode d'être, c'est d'être vide, c'est la vacuité. Et cette vacuité, c'est ce qu'on appelle aussi la nature absolue, l'absolu. À partir du moment où on admet qu'il y a une vacuité dans les phénomènes, dans l'absolu, à ce moment-là, pour nous, cela effraie, et c'est pourquoi, dans ce cas, on parle de vérité absolue lorsqu'on désigne la vacuité des phénomènes. The world of appearance that exists on the basis of dependent arising and relatively existing as far as appearance goes, understanding that being relative, the way it is appearing is relative, understanding that is relative truth. The nature of this dependent arising appearance of the world, the very essential nature of it is emptiness. And lacking the truth of fundamental existence and understanding the emptiness nature of the world of appearance is then absolute truth. The way it is absolute truth. The way it is emptiness. Understanding this as the nature is absolute truth. Tene ta te hi ge nelo kunzo ta pendam ge damba ni ge nelo te tene nganzo tada khandre chene to matu bare sana tene nganzo ma che shu semje ma che shu je khol semje ma che shu je thoma me ba ne danjin da denjin ge lo shira ba sa shu chimbo khon ba khon yo de te khon ba la tene tene tada nganzo kunzo di nawan de tak pa nyuwa me ba
Denver Truba, Ngobo, Sashin, Tripa, Tendric, La Pasa Champo Yore, they have a Hindu, Tea Gate and Young Harry Young Sama. Rahi Matu, the Tomba Yete, Dot 3 and Dot 2 Yama. Tene Kashi 군속 변화한데 탐제 라신제 담바 마트바 동반이 힘바 소잠 권나양 하권나 신나양 대권에 대고발할 때네 제 탐제 동바래도 레요 말에 레요 말에 가요 말에 삼바케양 동반이라 싫어하긴 좀바쇼 첨부지 뒤에네 되게 경카를 연구했잖아. 군소 땐들 단 준제 되게 야 내가 이제 계속 말했어. 근데 그때는 먼저 다 선제 마체주디 이내로 때 마도배 교연데 근데 지금 이용 Donc la base, ce sont les apparences qui sont à la fois vérité relative et vérité absolue, comme nous venons de le voir. Maintenant, pourquoi se fait-il que nous ne réalisions pas ce que sont véritablement les apparences? Il y a deux raisons à cela. Bon, la plupart des individus ne le réalisent pas parce qu'ils ont une croyance extrêmement forte dans la réalité matérielle des apparences. Pour eux, les choses existent véritablement, elles sont solides, elles sont matérielles, il n'y a pas de doute sur la question. Donc ils ne peuvent pas réaliser la nature absolue des apparences, c'est impossible. Et puis il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas réaliser non plus parce que ce sont des personnes au contraire qui s'attachent très fortement à la notion de vacuité, qui ont une compréhension partielle ou superficielle de la vacuité et qui pensent tout est vide, donc il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de loi du karma, tout est seulement vide. Et ceci, c'est aussi une erreur. Et c'est une erreur qui empêche de comprendre que, bien que les phénomènes soient vides, en même temps, il y a une interconnexion qui régit leur fonctionnement. Donc, ce sont les deux types d'erreurs qui empêchent de réaliser la nature fondamentale. The reason for being lost in the confusion of samsara is not understanding or not having understood the truth of the relative appearance of samsara, of the world, and ultimate nature of the world of appearance. For instance, majority of the people or the beings have the tendency to believe that the world of appearance, as we experience, as we perceive, is permanent, that it holds the truth of materiality, that it holds the truth of substantiality, so that it is true, permanent, and substantial, having possessing of definite self-entities. So clinging to that idea, failing to understand their relative existence. And when there is this kind of fixation, this prevents individuals from understanding and appreciating their fundamental nature of emptiness. Then on the other hand, if some people tend to have some kind of sensitivity towards maybe their nature being, possibilities of their nature being emptiness, something sort of empty and non-existing about their nature,
But when the understanding is not complete, then with this idea of emptiness, along with also goes the belief that because of the emptiness, maybe there is no cause and no effect, then leaning towards emptiness, sacrificing the truth of cause and effect. And so then again preventing themselves from understanding the relative truth, the truth of relativity. So in this way that there's possibilities of not having complete understanding of the ground. 다 되네 오늘 이 내로 코랑 게당뭐 내로 하신데 간제절에 사나 되네 이게 다 군속게 나와 나서 군속대 나와 샤대와게 탐제라 군속 없어 되네 네 나와 군속대게 군속게 라인 사나 군속게 뭐대 된담 전담대 남서를라 군속게 내설대 전담 된제치래요 알았어 남서를라 군속당 내설라 전담 된 이해를 해봐지가 이근으로 문에도 된제치래요 알았어 Quelle est la nature véritable de ces bases, des apparences? Le fait qu'elles apparaissent, c'est leur mode relatif. Le fait qu'elles soient vides, c'est leur mode absolu. Et ce ne sont pas deux choses séparées. Le mode d'apparence de l'absolu, c'est le relatif. Le mode d'être du relatif, c'est l'absolu. C'est ensemble que ça fonctionne, ce ne sont pas deux choses séparées. So then, what is the fundamental or essential nature of the ground? The essential nature of the ground is that the world of appearance, which is relative, the very nature of the world of appearance is absolute. Nature of the appearance is absolute. And the appearance of the very nature is the relative, which is another way of saying that the absolute and the relative are inseparable, fundamentally inseparable. And while it is relative, its nature is absolute, and the nature, absolute nature, relatively manifest in the form of the world of appearance. 다시 게네로 군속 담바당 전담 담바 데니 이안메바 디네로 데 동경게 강사티게 삼로라 칸데지 연구를 했잖아. 또나 칸데지 연구를 했잖아. 다 디네로 데 도베갑라 칸데 연구를 했잖아. 군속게 나와데 탐제 낭잠 되네. 덴들 로아메바 现在查完一讲，乱没吧？哦，今天天了，南山是就可能南山我乱没吧的嘛，都你路跟我了乱没吧嘛的，你路跟我好了，乱没吧嘛的，南山跟我了，南山跟我了，今天真是乱没吧人吧，多，
어디 있나야 뒤 내로게랑 이 어디 되네 덴바를 맞춰봐 되네 동반이 임바 이치봐 어때는 건설 나와데 탐지 건설 때는 뭐라 너와 나봐 이시체네 대랑 hin지 뭐 덴바를 맞춰봐 동반이 임비 메시지에 되는 강사시요나 다티 되네 힘이지 통과를 했어 또 하고 또 봤어요 하고 봤어요 하고 봤었는데 Maintenant, du point de vue de celui qui comprend complètement la nature de cette base fondamentale, comment les choses sont-elles comprises ou comment sont-elles perçues, du point de vue des apparences elles-mêmes, donc l'apparence se produit, ce n'est qu'une apparence, mais cette apparence, ce système d'apparence est régi par une interconnexion qui est infaillible. La manifestation se produit et elle se produit dans un ordre qui est régi par les liens qui unissent l'ensemble des éléments de la manifestation. Donc du point de vue des apparences, les apparences sont perçues comme de simples apparences, mais en même temps régies par des lois. Ceci dit, du point de vue de la vérité ultime, à ce moment-là, il n'y a plus d'interconnexion. Mais cette vérité ultime ne nie pas le fait que les choses apparaissent. Elles apparaissent, ce sont deux simples apparences qui, tout en étant des apparences, sont dépourvues de réalité essentielle, qui sont vides en même temps qu'elles apparaissent. Donc c'est de cette manière que sont perçues les choses par celui qui les comprend complètement. En même temps, elles apparaissent. Ces apparences sont fondamentalement vides, mais cette vacuité ne va pas nier le fait que les apparences se produisent et qu'elles se produisent régies par un certain ordre. If one were thus to pose the question that in the case of someone who has understanding or realization of the inseparability of the two truths, how does that person perceive the world, or what is his or her impression? Then in the case of such a person, his or her impression or the way the world is perceived is the world of appearance exists as much as dependent arising of phenomena allows it to exist. Their existence is totally dependent on the relative arising of phenomena. As much as that there is a truth. That is not to say that is the absolute truth. Only that things manage to exist in appearance so much depending on interdependent arising, having at the same time complete confidence in the fundamentally lacking the truth of existent nature. So having confidence in the emptiness of fundamentally lacking the truth of existent nature, yet at the same time not at all denying the sort of the feeble existence of the dependent arising. So this would be the impression or the understanding of someone who has the understanding of the inseparability of the two truths.
Tene ta 대로 지금 이 근데로 전반이 연맥이 이제 전에 하고와 강사한테가 하고나 될라 이런데 가려서나 이런데 니요 되네 가려서나 군속게 나왔는데 탐제 담담랑 hin지 몰라 담발 맞을 바 동반이 힘바를 이체바 희바다 이체바 되게 가리편 그랬으나 먼저 동말 탐제 렌즈에 되는 연구요. 근데 얘가 동말 그 싸워 되네. 나갔어요. 동말 나가라 되네. 동말 내게 되는 연구를 그거 말했어. 되네. 다 군속게 나와데 담담랑 hin지 담발 맞을 바 동반이 얘나양 군속게 나와라 나잠지 몰라 땐들 로아 나버리 뱀바리 시바 히바 되게 연대 가리요르잖아 되네 군속 디 나라 말아서 데비기 뒤 차라 군속 나와대 먼저 제고 그랬어 저서 잠들는데 저서 나대나 저서 가리나 대를 통과좀 맞잖아 뒤 메팅 거네 타는 게 요바다비지 그래서 대나이게 말아서 군속 디 나라 니네 마타르게 바르드 군속 디 나라 데베 깔라 되네 군속 나와 되잖아 되게 되네 라랑라 템바 얘가 템바 근데 뭐 용이요 Pour celui qui a ainsi une complète compréhension de ces deux vérités, il en découle deux avantages, deux qualités. Première qualité, premier avantage, c'est que, ayant compris que toute la manifestation, bien que se produisant, est fondamentalement vide, qu'elle est dépourvue de nature propre, qu'elle n'a pas de réalité en soi, à ce moment-là, étant donné que toutes les souffrances viennent de la croyance en la réalité des choses, cette croyance étant désormais abandonnée, il n'y a plus non plus de souffrance, il n'y a plus aucune souffrance. Mais en même temps, ayant la compréhension que, bien que les choses soient fondamentalement vides dans l'absolu, elles apparaissent, celui qui a cette compréhension respecte la manière dont les choses se produisent. Par exemple, maintenant, nous vivons sur cette terre, dans un certain environnement relatif. Eh bien, tant que nous sommes dans cet environnement relatif, nous respectons la manière dont il fonctionne et en ce sens, nous sommes bénéfiques pour les autres, c'est bon aussi pour nous-mêmes. Donc celui qui a compris l'union de ces deux vérités retire ces deux grands avantages, l'un qui vient de la compréhension de la nature absolue des choses, l'autre qui vient de la compréhension de leur nature relative et de leur fonctionnement dans ce relatif. And then, if we ask the question as to what is the benefit, what would be the benefit of having a complete understanding of the inseparability of the truth, the two truths, that essentially there are two important benefits. The first one is the very root cause of all of our sufferings, all of our confusion is believing in the truth of the self-entity of world phenomena, this ego fixation, clinging. As a result of that, the sufferings. So, having the understanding of the emptiness nature, fundamentally non-existing nature of appearance, would free us from this fixation to the illusion of reality and the shaking the very root of the causes of our sufferings, for one.
And the other benefit is, while appreciating the fundamental nature of world, of phenomena, yet there is nevertheless the truth of dependent arising, the truth of relative cause and effect, respecting, recognizing the conventional truth or the relative dependent truth, and regarding that we present ourselves as sort of a considerate member of world society, as long as we exist within the context of the relative operation, the conventional operation, that we